Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kisi PMS sesuara acara tasawuf versi baca-baca memenapas sepele kulis Ridwan channel 65 mama reking kamana Pak Baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesurang. Jadi sini sesurakong kemana mareng kali ngakulis Ridwan channel aja total lupa subscribe pilih Ridwan channel bagi kangi seri dan tentunya buat pendatang baru iya, selamat bergabung dan ngajak terlupa sesudah subscribe pilih Ridwan channel dan terima kasih yang sudah subscribe pilih Ridwan channel. Tentu sebesar-besarnya kami ucapkan buat semua-semuanya tanpa terkecuali. Jadi untuk sesuruhku pasti mata jari tepat ala rifang Allah subhanahu wa ta'ala sesuruh memariki pada kemana Pak Baraka sinina ya pure kemana repesur rilis Ridwan channel memariki Pak Baraka rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu lupa buat sesuatu ya lo mantaj donatur kulis Ridwan channel, jangan lupa salurkan bantuan anda di Lisa Ridwan channel 65 peduli di nomor rekening yang kami gunakan ya atas nama Lili Susanti Bank BRI di 48810136565537. Jadi Pak kulis seseorang di 4881010136565537. Jadi sini sesuatu keberapa sembangi terima kasih banyak sesurang atas semban sita kemarin maki guna lo resina ya perta semban malah lebih dalek terlaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu engkasih lepas surki baca-baca ya naritu baca-baca Pak Japiore atau batu sesurang di pas di tepat sesurang lo rifang Allah subhanahu wa ta'ala pasti mata jarong nih nasabang kasih baca-baca laki ya naritu Pak Japiore atau Pak Japi batu iya nasengyogi ore jadi sesuruhku naku berani mandre Pak Braore atau purani madu pada pertanyaan lok paja mamaria di mata pakai sesurang. Jadi tata cara sesurang halani wasi kaca berani malawasi kaca tetap napas tak terlalu napas baca sesurang makra Bismillahirrahmanirrahim. Iman lebang masuk mata maasemu sagalai pasoro tak galai ripas sepi tiga roe wae rewak korimulamu rilalena cahaya tanah munroi sorok lempuk no mupaja Pak Baraka la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar more mentum more mak deke more rilalang ancaji ko sakda make guna Baraka la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi anak sesurah saya dibaca-baca laki anak tu Pak Braure memaraki pada Pak Baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kemana kena jaji sesurah dan melak dampak kemarin sesurah narikung kada tapa salah dampak kena sahabat atau biasa mi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan capak gemelak tu capak aja dampak sesurah kung kada tapa salah. Ucapan terakhir daripada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.